Mag-model. So nga, Jack na Sorban. So ako na lang yung mag-model. So, I do believe nga haanmot nga baruhan niya dito yan, kakabsat. Even di kita kakabsat tayo datangan na tune in. Good morning. Han nga baro dito yun nga fellowship song tayo. Meron siyang dance. Pero simple lang yung suna. I-feel mo lang ba? I-feel mo lang obraem mo no sa laem dito yung dance step kasi you are kumbaga joyful. You are joyful, you love the Lord with all your heart. Amen?
Sige, so let's have our fellowship song. When I Remember. So before we siguro, before nga gitara and before nga ikanda tito no, so i-demo just step na for kadigijay damo nga makakita siguro when makangig din. So when I remember what the Lord, when I remember what the Lord has done, I'm not turning back anymore. When I remember what the Lord has done, I'm not turning back anymore. No, 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 never, never, I'm not turning back anymore. So yun na, ulit na lang. Okay, so no, da magitak nga haan nga sumurot kanyak. Mainti sa mo ha. Di ko nagtatay. Sa layam lang detoy because you love the Lord. You are enjoying your relationship with the Lord. Amen? So, music. Sampai. When I remember what the Lord has done, I'm not turning back anymore. When I remember what the Lord has done, I'm not turning back anymore. No, no, never, I'm not turning back anymore. No, no, never, dapat kita kagala. Once again, when I remember what the Lord has done, I'm not turning back anymore. I remember what the Lord has done, I'm not turning back anymore. No, no, no. No, no, never, I'm not turning back anymore. No, no, never, for the last time. I remember what the Lord has done, I'm not turning back anymore. I remember what the Lord has done, I'm not turning back anymore. No, no, no. Praise the Lord. Okay, I believe naingan tayo amin and kakapsat. So, before we start, han kayo nga na-encourage nga ipag-pray dito mong galmay sa tatay. But before we start, I encourage everyone nga pray tayo nga rod amin. Ipag-pray tayo nga makapagdaydayaw tayo ti Diyos, maudgunod or maawat tayo ti mensahe na nga na papuswan, itat nga bigat as we continue in serving Him, in knowing Him in our lives. So let's prepare ourselves, let's pray, and let's come before the Lord. Let's all pray. Father God Almighty, once again, thank you for this wonderful day that you have given us. Thank you, Lord, for the opportunity to come before you in the name of Jesus. Lord, we ask, Lord God, that sometimes if we fall short in the area of pride of life, lust of the flesh and lust of the eye, if sometimes, Lord, na-overwhelm kami sa offer ng mundong ito, sa aming trabaho, at sa kung ano-ano man na pinagkakaabalahan namin aside from our obedience and commitment unto you, Lord, purify us and continue, Lord, to lead us and teach us to fix our eyes on our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for this morning that we are totally cleansed from any thoughts, Lord God, that hinders us as we worship you
in spirit and in truth, and as we listen and receive your word this morning. Thank you once again. Fill this place with your glory, and sa bawat isa sa amin, thank you Lord God, even sa mga nakatune in na maging maganda po yung internet connection so that wala pong delay, wala pong ni isang salita ninyo ang hindi namin mapakinggan at maintindihan. Thank you, Lord God, and we commit to you, Lord, the rest of this day in Jesus' name. Amen. So, before we sing our worship song, let's read mga awit, chapter 96, verses 3 to 6. So, dadayo amin kakabsat. If you have a Bible, sa mga nag-tune in, turn your Bible in mga awit, chapter 96, verses 3 to 6. Let's all read. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan higit sa sinumang Diyos siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian, ang lakas niya't kagandahan ay sa templo mamamasdan. So from the word, dakila. Yes, our Lord is great. Siya yung pinakadakila dapat sa ating buhay at sa lahat ng kanyang ginawa, ginawa sa ating buhay, walang puwang sa ating puso at isipan na hindi dapat natin siya papurihan. Ibig sabihin, let's worship Him na may pananabik and let's worship Him na may pag-ibig. Amen? So let's sing this song, Puso ko'y nananabik at Diyos ka sa amin. Dakila ka? Hindi ka.
ikaw lamang. Hindi mapapantayan. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig at kahit sino man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, Jesus, ikaw lamang. For the last time. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord. Hindi po mapapantayan ang iyong dakilang pag-ibig sa aming lahat. Dahil kayo po, Diyos, sa buong buhay namin. Brothers and sisters, habang tayo ay nagpapatuloy na magpupuri sa ating Panginoon, maaaring itaas natin ang ating mga kamay as we sing this song. Diyos ka sa amin. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang aring at mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay dapat at wagas.
pagbabago sa aming buhay. Tanging kayo po ang aming sandigan sa lahat ng mga pagsubok, sa mga testings, sa mga challenges, O Lord, namin pong nararanasan sa aming patuloy na pagsunod po sa iyo. Pero ganun pa man, Panginoon, sa lahat ng oras ng aming buhay, Diyos ka po sa amin. Kayo po ang patuloy namin na mapupurihan. Salamat at patuloy din po na narayan kayo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Inukumit po namin ang aming oras sa buong umagang ito upang makinig at tanggapin pong muli, Panginoon, ang inyong mensahe sa amin. At tulungan niyo po kami na may apply po namin to sa aming buhay. Maraming salamat, Lord Jesus. Thank you for your love. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Let's give God the glory by clapping our hands, brothers and sisters. And hindi ko na po patatagalin. Yung ating pong speaker this morning, haanmat nga isunan nga baro kanya tayo, but every moment nga gi-speak isuna, let's continue to receive new message comes from the Lord. So, ready na ba kayo mga kapatid? Ready na? Pakisigaw kung ready. Tanungin mo nga sa katabi mo, kapatid, kung ready na ba siyang makinig. Ready ka na bang makinig sa mensahe ng Panginoon, kapatid? Wala ka bang ibang iniisip ngayon kundi ang Panginoon? Tanggalin lahat yon. Amen? And I believe na-prepare na ang lahat. So, akin nang tinatawagan. Actually, andito na po siya sa harap, ang ating pastor ngayong umaga. Walang iba kundi si Kuya Doming Takbian. So, let's give God the glory by clapping our hands. Amen, kakayam, kakabsat. Kadigiti ada iti daytoy nga all kastameten, kadigiti naka-online, FB Live. Grace and peace to all of you, brothers and sisters. Ti bendisyon ti Apo, ti adda ko makadatayo. Ket kumusta iti aldaw tayo, kakayam kakabsat. I do hope nga naragsak. We are rejoicing because God is good. Amen? Okay, so before we start, shall we bow down in prayer? Amami nga nailangitan o Dios ang managayat. At tuy kami nga si pakumbaba, nga masidagken ka. Ket we allow you, Lord God, to search our hearts. Dalo sa muapo, digiti puspuso mi. Anyaman, O Lord, digiti kinarugit mi. Lord, dalusan na kami, ket pakawanan na kami, kadigiti nagbasulan mi ken ka. Tapno ti kasta, ket may kari kami, nga umasidegken ka, ket agyaman kami, Lord God, nga babaen iti grasyam,
ket ma-enjoy mi iti fellowship mi ken ka even with one another. Ket agyaman kami Lord iti kaadam iti daytoy nga talaong ket isaknap mo kuma iti nasantuan na presensyam ken ti gloriam. Agyaman kami Lord God that each one of us will really feel your holy presence in the midst of us. Itagay na ka, itantanog na ka, wapo, iti dito nga lugar. Kaya italik mi dito yung topic, ngayon kang pagsasaritaan tata, yaman ako Lord, iti paribileyo, nga panangusar mo kanya. Lord, awan ti kabailak, agapuken kalaeng, iti kabailan. Kaya agyaman ak Lord nga, inikanak iti paribileyo, nga ag-serve ken ka, kastamit ten Lord God, nga agsarita, may panggipken ka para iti ka pakigloria am. Ngarud Lord, anoint my lips, fill me with your Holy Spirit. And thank you Father God that you will put into my mouth every word that you want me to tell to your people. Nagyaman ako Lord, kita italik ko amin dito kada kayo, italik me ken kada ito Lord, even the entirety of this worship service in Jesus' name. Amen. I don't know if familiar tayo kada ito yung picture. Actually, kaya dati ko picture dati Innova. Kaya, ito Innova nga madalas nga usasaran tayo. Kaya. So, makita tayo di daan nga nalidem versus kada ti baro. Thank you sa concern ni Moises kasi sabi niya nalidem detoy silaw mo kuya. So nga padalusan ta kun ana kanya. So nga amin gayam nga bambanag iti panagbiag tayo absat ket ma-relate tayo aya iti spiritual na panagbiag kasi ti topic tayo tatag the clear vision to progress. Hantay nga mapnek nga dati kasala ko ma dito kat nalidem kahit tayo nalawlawag pa eh. Di ba? Kada tayo kapsat. Natikay kaya tayo dagi nalidem muno nalawag. Kaya tayo dagi nalawag. Iso nga ron ngano da kung ma-concert kat kaya mo kumag mapangkadya sango hanga dyan likod, right? Anyway, anak kaya nga sa nga digay dyan likod kat kinayat na dyan kasjay. But importante kada tayo tata adante iti puso iti desire nga maging klaro dati pan nakaawat tayo iti sasaw na po Diyos kastamutin nga klaro ka nag-progress dati panang i-apply tayo ayam kagabsat aya okay so dawati iti kwa tayo iti panaki-kooperasyon tayo takwa tayo let us be attentive kaya dito'y topic ti tata. Dito the clear vision to progress. Part 2 iti Acts chapter 5. Napanawan ni Moises napan ijay Laguna main office for a meeting. At nabayag panawan ng absat nga jak nagtakder dito medyo nervyusan nakpagid day. Kaya so nga by God's grace we will I can deliver the message of the Lord. Okay, so DJ topic ni Brad Moises Sidikwa, DJ digiti puntos na kahit ko lang i-review. Number 1, heart that speaks truthfully. So nga napaka-importante iti participation ti heart and then the mouth that collaborates with the body and the action that results to God's glory. So ano na dyan ti heart, isumat ti rumariding iwat, and then i-act. So parang ganun ba na natin? And that should be progressive. Now, tatamat ti pagsasaritaan tayo, kapsat, part 2, so dato'y overview na. Disciple with a clear vision to progress in his relationship with the Lord will be able to obey beyond all the man-made threats and persecutions and purposes and activities. Dagito ay puntos tayo absat nga pagsaritaan
One, God over man's threat. When that ay God-given freedom over man's threat or persecution of prison. Number two, God over man's strict orders. For God orders is higher than any man's strict orders. Number three, God over man's purpose or activity. For God's ways and purposes is higher than man's. Okay? So, may samay-sayan tayo. Kapsat tayo. Number one, dati tayo muna ang tayo i-discuss, God over man's threat. Verses 17 to 24. Kuna na to ay, Then the high priest, verse 17, Then the high priest and all his associates, who were members of the party of the Sadducees, were filled with jealousy. They arrested the apostles and put them in the public jail, but during the night an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Go, stand in the temple courts, he said, and tell the people the full message of this new life. Kapsat, dito'y apostles ket naka-experience da iti suffering. Kaya, wano persecution, gapulaeng iti panagtulnog da. Kaya po tayo nga Heso Kristo. Kaya, gapo ita pinag-ispeak da in the name of Christ, gapo iti pipreach da iti gospel, naibalod da. Kaya, kasto iti napasamak kadakwada, the apostles were put into public jail. Kaya, no i-relate tayo kabsat, iti present situation tayo. Hantay mo't nga may balod. Sino ka diti kwan? Sino ka diti nakapadasan iti napan nag-share ti gospel, napan nag-follow up, unog sa serve ni Lord, kat ni balod. Sino ka tayo dito eh? I think awan pay. Hantay pa nga napadasan datoy. Antay pa nga na-reach kabsat datoy kastoy a klase ng persecution. Ada siguro di kita reject. Ada siguro di kita manglaaw, sabi natin agibaga ti madi, mang bastos say, ganon. So ganyan lang na nalaglagan kumpara kadatoy napadasan da. But anya titi saludsud tata, anya kaday giti usual nga makaka-imprison kada tayo. Tapno ti kastakat sa antay nga may pursue iti pagayatan ni Diyos. Ano yung mga bagay-bagay na nag-i-imprison sa atin para o upang hindi natin magawa yung kalooban ng Panginoon? Hindi tayo makapag-share ng gospel, hindi tayo makapag-follow up, hindi tayo all out o on fire na mag-disciple. What are this imprisoning us? Kapsat, agyaman tayo iti apo ta nalpasan iti pandemic. Nawaya tayon. Nakadadot tao. Kaya, karme, ngagragragsak ti tao, gaputa awanan iti pandemic, iti COVID nga nang kulong iti tattao. Ngam, tidakas na kabsat, arig mo ila adda effect na, dati post-pandemic effect kada tayo. Tadi tayo, napansin nyo, naroon na di kalkalpas na. Diyan mo, no, dapay lang yung gantat ta, epekto na. Post-pandemic effect. Nga, narigat ti rumuwaran nga mapan, agshare ti gospel.
Follow up. Alak nasa atmat na discover tayo detay online. Online alangin na. May amat. Yeah. Pero ti mamistay ka sa building up relationship because discipleship is relationship. Ini kana tayo ni Apo Diyos iti waya-waya itatan. Ngam apay-apay nga arig lahantay pay nga nawaya nga mapan agiwaragawag ag-reach out kadagiti tattao. Post-pandemic effect. No maminsan kastumat iti epekto na iti religion kakabsat. Madlaw yo, no mapantay jay kwa digiti tattao, takkel ti epekto na ti religion. Kastoy ngamin ti nakasanaya kon ading, Brad, sis. Narigat da makawala. They are imprisoned with their own belief. Kasama ka na tayo nung maminsan. Adamo, digiya kasi dyan epekto tayo inside of us. Digito manginhinder dato dito panakapuso iti Great Commission. Anapay, after work effect, nabannog akon. Nabannog akon. Imbes nga ti pagina na ti kumain na tayo, pagrelaxan tayo because we are enjoying sharing Christ and his gospel. Haanan. Remember the wheel illustration nga iti normal Christian life, normal lang kanya nati ag-obey. Anapay absat after men's opposition and influence effect. Mabalin nga siyempre no nasyat no tikat kanayo nakadkadwa tayo kat spiritual ay ngam no digitay worldly then mabalin nga maimpluwensyahan tayo, mabaling umapal tayo mat. Ngam supposed to be haan na kasjay. Dapat datay kumati mang silaw kadakwada hangay so dati ma-influence kada dayo. But sometimes we yield to them. Even after fleshly effect. At dati ko na tayo kadagiti dati bagi tayo. Kaya, numaminsan pa kaya di ka talaga kwa dati iso ti dakkel nga mangimimprison kada tayo dati bagi tayo. Kasi, we are the master. Actually, numaminsan na ya, no saan tayo nga tinanggap ni Jesus Christ as Lord, we are the master of our lives. And we do what we want. Kasi we do not yield. Hantay pa nga na isuko. Remember the illustration of yung pagtanggap kay Christ, yung siya dapat ang nakaupo sa trono ng ating puso. No saan nakasya iti kondisyon iti puso ti tao, then yung ati ko na ngarodang ka the fleshly effect. The truth is, we are now free. Isungarod nga, deto'y verse 19 and 20, God sent His angels to set them free, itong mga apostles. And God sent Jesus Christ to set us free. At daan tayo niti freedom nga agi-share iti gospel. At daan tayo niti waya-waya. Ngam na maminsan kat apay dadumaya nakurang sa Japan nakaawat tayo. We should have this clear vision nga every Christian should share Christ. Apay hantay nga tanggap kad ni Christ.
Apay hantay kad nga natanggap ti ayat na. Apay hantay kad nga natanggap ti pamakawan na. Then we share it. We should share. Kas ti rason na kakabsat no apay nga ti lifestyle iti panagbiag iti maysa nga Kristiyano ket evangelism and disciple making. Ya, araramid lang dagita leaders dagita, dagita ikwada nga principle da nga evangelism and disciple making is a lifestyle. Ti para ti lakas angkan ministry le data, digita do mga digita do mga seket haamet. Umapal tayo may kakabsat. Haan kumakasjay. So nga dagitoy ti tendency ngamin kat kumita DJ pang justify uray no madi tapno ti kasta kat ma-justify DJ kayat mong aramidon ngay porso. We should offer our lives, our bodies as a living sacrifice. Living sacrifice, kabsat, not dead. Dead, no saan tayo nga gunay. If we will not participate with the body, with this work commanded by us by the Lord. Huwag tayong ma-intimidate, kakabsat. No? Anyone who is set free from prison or sin has the freedom to testify. Adan tayo niti baro nga biyag. Dahito'y dapat iti agsilaw. Kaya let your life shine before men. Yung pag-testify natin, dahito iti pa nagsilaw, iti biyag tayo. And this is God's will. We should testify freely. We should testify voluntarily and faithfully. That is our lifestyle. Otherwise, if not, ariglaha ipagpakita tayo nga saan tayo pa nga na set free, nakabsat. Nakabalod tayo pa ilaang iti dati tayo nga panagbiag. Ibiyag tayo iti may sakas priman. And that is magiging born again natin, mga kapatid. Matagal na yata. Okay. Verses 21 to 24. At daybreak, they entered the temple courts as they had been told and began to teach the people. When the high priest and the associates arrived, they called together the Sanhedrin, the full assembly of the elders of Israel, and sent to the jail for the apostles. But on arriving at the jail, the officers did not find them there. So they went back and reported, "We found the jail securely locked, with the guards standing at the doors, but when we opened them, we found no one inside." And hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priests were puzzled, wondering what would come of this. Tremble at God's command over man's threat. Ipagtrombolan tayo kabsat ket kinigad han nga tao. Anya digiti circumstances kakabsat nga matreten tayo. No maminsan kauray pa digiti asidig kada tayo iti bukod tayo nga pamilya. Actually kat inika na tayo iti visionan ni Jesus Christ. Kunana ti I came not to kunana kat pa ti paysa nga pamilya talagang addaan iti disunity no maminsan. Kasi some of the family will not believe. Kanang aramidam nga sikang namati. You should stand for Christ. Pero not to dishonor your parents as well or your kapamilya mo. You should show respect and love still
Pero, mas nangat nga to, iti panag-ubay tayo ni God. At ang aming kakabsat no kakakwa, arigla ti pinagkita ti tao kada tayo, gaputa, busy tayo nga serving God, sobramo ti kinabisi yun. Arigla sobramo tararamidin yun. Nabambanno, arigla nakabambanno, gati bubrain yun. Daily evangelism, daily follow-up. Ket, nausar mo, ti oras mo, ti 8 to 5 kumakas pagarigan iti trabaho. Tapos ket beyond that, inkanto agsursur-sur. Kaya, iso nga naman minsan, arigla namamangha yung mga tao, and some are questioning us. Di kita duma, ma-appreciate da. Hindi kita duma, handa nga ma-appreciate ka habsat. Apay, makita da di bagbagitan no kastoy na sumuro ta kada ito kastoy tumatibiyag ko nakod ariglad awan tot oras kon ti bagikon, awan tot oras ti pamilya kon, awan tot oras kon iti barkada and so on and so forth. So adda kasta nga sitwasyon ka habsat. Iso nga di kita makakita, di kita nga makaawat, hanak laro ti vision da, no kuma di anak dakit makita dati kas jay, nako, makaperdi pa nagbasam da tabarok, balasang ko, sardeng mo daytan. Awan ti ma-future mo, makatubang ti karir mo daytan, ti pinagbasam. Kas jay, kasi haan nga klaro di vision da, handa nga makita. Kat dagiti pagrebengan tayo kapsat, nga ipalawag kada kwada through the gospel, through the word of God. Anos, love and patience and perseverance. Ti masapul, iti may nga Kristiyano, iti may nga disciple. Nang nangruna pa even Christians. No na-reach tayo kakabsat, tiyatawan tayo nga medyo alanganin nun. Ibagata tayo nga siguro kalendaryo, mapantitranta siguro, unulo magpasbasitan. Patalyaw tayo, nako. Diyak sama mga pag-asawan. Di ba? Iso ka nagigit dumang mo dito, GLA. Mabakitang ka, malakayan dita. Di ba? Kasjay, iti pinagkita da. Hindi daan mo na we are just following God's will. Mga basta-basta nung nag-asawa ka, alay, pinido mo latan. Ano, biblical. Dapat the same kayo na believer, the same kayo ng calling, the same kayo ng maturity. Tano saan, adun ti nagka-problema nga believer tapos nag-asawa tihaan nga believer, agka-problema da in the future. Pati digiti anak da, agka-problema to, descendants. Some says, mataas ang standard ng LA. LA ba ang nagbibigay ng standard? Hindi. It's the word of God. Tremble before God. Tremble before the word of God. Kasano tayo nga questionan dahil tagabsat. Before nga question, let us seek first the truth. Ito isuro tayo kadakwada, takaasi iti tattao. They do not know. No person can ever lack a true committed disciple of Christ. Huwag kakabsat, tamo tayo. Kat namati tayo. Iso nga rod, iti ibiyag tayo. Iso nga, haan nga mapengdan. Iti may nga
pudpud no nga nakita klaro the vision na. And he will commit to that because he knows the truth. He believed the truth and he lived for the truth. Haan nga short-sighted tayo nga puro pang physical no diket pang spiritual kabsat. Apno ti kastakat umadayo tayo iti sarili tayo. We should now live not for self but for Christ who gave us His life for us. And one man who is fully obedient to God is more powerful than an assembly of opposers. Manulang kakabsat, digito'y disciples, kati sumangsango kadakwada ito, kat assembly iti opposers. Digito'y church leaders, Pharisees, priests, but God is with them. Iso kakabsat, tiapo tayo Diyos, iso iti kadwa tayo. No maminsan ka, no pantayag share, may samat, matalyaw mo dahil may pinagmay sam. Who is with you and why? Do you know that the Holy Spirit is in you? Christ is powerfully work in your life? Nga nung may kadjidudam, doubt mo, and you pursue it, hindi makita, ma-amaze ka di result na. Kakabsat. It is only by faith that we can do this. Okay, next. Point number 2, God over man's strict orders. Then someone came and said, look, the men you put in jail are standing in the temple courts, teaching the people. At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force because they feared that the people would stone them. Having brought the apostles, they made them appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. We gave you strict orders not to teach in this name. He said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. God's order is higher than man's strict order. No? Nakita tayo dito yung absat, the disciples still obey God despite the threat of prison, persecution, and death. How about us, mga kapatid? For example, at dali kita'y conflict, antay mga maiwasan data, we are in this world, there are conflicts, because the world and the will of God are opposite. Yeah? So, dadi kita kwa tayo, ti digitay obligasyon tayo mo at itilubong, trabaho, dan tayo ti boss. Yeah? We are commanded to obey them. Pero teko na kon, the highest authority should be God. Mabalintay mo ti makisarita siguro, antay mo nga ti agrebelde kadakwada, mabalintay mo makisarita. Kasi when we pray, God will work. Sa pagarigang kumada, activity, adapapanan tayo, nanyaman, isarita. That is one way also, nga ipakita tayo sa loob ng pinagtatrabahoan natin that we are children of God, we are disciples of Christ. Ipakaamo tayo nga siya sino tayo. Ipakaamo tayo na tibiyag tayo. Lagi for the glory of God. Handa ngay lemang, handa ngay butang. And God will work in the life of these people.
Most of time man data, uno nyaman. Ipakpaktis tayo iti submit kaya digiti earthly nga masters tayo. How about dito heavenly master tayo? We should practice. We should not practice disobedience. We should not practice disregarding God's will. Kasi masanay tayo absat. Nukang kanayon tayo nga practice DJ disobey o no disregard the will ni God then delikado. Adamok na may isa. Adamok, di kita duma, naglablabas ka, absat. Makita tayo, not to mention names. Nga sinanay da nga i-drop, iti will ni God, i-drop ni Christ, nasa na sila ngayon? Handang napasaan iti lordship, which is the most important and pinaka-basic sa isang Kristiyano. Lordship. Iso nga baka madamdaman to ka. Oh, many are called to me, Lord, Lord, Lord. Why do you call me Lord, Lord, Lord? Nga mo nga surutin iti pagayatak. Ganun ba? Hantay yung kakabsat nga, hantay ko mga kasjay, ay far be it from us. I pray that all of you brothers and sisters will stay up to the very end. Kasi hang nga dahil napasahan tayo idikalman or tinaglabas o itata, no dikit till the end. Kaya nga, ti call, ti Kristiyano, a call of for perseverance. Perseverance nga agdengeg, perseverance nga han nga agkidem iti mata. Right? Tinga naturog di rabeng, kapsat. No makaturturog kami di ubing kami, kuna ni mother ko, di ko, kali. Anyway, that's an old story. We should not focus on the old tales. We should focus on the things what nga maka-advance iti kingdom. First Timothy chapter 1. Dagito iti pagsaritaan tayo ng absat. No kasanot nga ag-advance iti kingdom ni God. Okay. Fear God, not men. No maminsan ket sa kalagay ito, the priests, elders, leaders, teachers of the law, and the Pharisees, they fear men, but they do not fear the authority of God, whom they are opposing. Kasi tayo magkumakapsat. Nga no hantay inobra, DJ will ni God, then we are opposing God's will sa sarili natin. When we obey God. Kasi bagay yung leader ko. Kasi dito ito ubra nilakas angkan. Haan. This is the will of God. You have the authority of Christ, the highest authority in the universe. It is said to note, kabsat, taka mo, no, klaro, iti panakaawat, digiti daduma nga kakadwa nga agserserbi kinapo Diyos. Kasi adda digit even pastors are questioning us, no apay nga agsishare katay kano ti gospel. Nangalalantay kano ti autoridad tayo, karbengan tayo. Kitantay kano nga nagbasa iti Bible school. Subsobratay pa Moment by moment, we read the Bible, we meditate the Bible. We are with Christ. Like the disciples, handa nga nagbasa iti kina pastors, kina padi. But they are with Christ. The teaching that we have is the teaching of Christ.
Dahil tati confidence tayo kabsat. So nga ito ko na, even the traditional pastors and the priest, question na lang tayo, question na natin ng tikta authority ka tayo, it's Christ. Dahil ito'y tinaawatak, kabsat. Service to God is not a vocation or profession, but a relation. John 15:26 to 27. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. Kaano tayo nga adak ni Christ, idi inawat ta isuna from the beginning. The moment we receive Christ, we enter into a love-faith relationship, and it is but just normal to testify. Kung na to, you have been with me from the beginning, so you must testify. God gave His Holy Spirit for us so we can testify. Now, ayan na ito nga ro tatatikwa. Ayan na tatangaro diti ibagbagan na ito nga nagbasa ka, biblical. Of course. Inferior tayo kaday kakabsat. Madihado tayo kaday. We devote our time, quality with the Lord, day by day, moment by moment. Anyone who has true relationship, a true Christian, normal lang iti ag-testify. Dahito iti diferensya iti profession ken vocation. Service by profession, kasla ko makanya. Nagbalinak ko nga doktor, doktor ta animal. The engineer, the teacher, apay, kahit kumita kwarta, han. We are not after money. Sino tagsulsweldo dito? Kada tayo. We serve God with our own money from our own pockets. We support the ministry, not the ministry supports us. No profession kakabsat, mabalin tayo ti aglib, mabalin tayo tag-absent, mabalin tayo tag-resign, right? Mapantay diyan, napimpintas. Di dakdakil ti kitaan tayo. Right? We are not hired hand pastors. Like Jesus, we are good shepherds. Ba, teko na nga rodan, service to God by relation, haantay nga mabalinti aglib. Haantay nga mabalinti agresign. Haantay nga mabalin nga demand iti kwarta. I know a pastor nga nagtatangkam ti ulo da digito nga nga paspastorat. Ay, mapanan natangkan ti ulo da di dadengdenggan. Agresign akon. Ay Brad, ano na? Apay, awanti kwayo tata, awanti serbisyo, naglibak, kastoy, kasano ka ba itilib mo? Kaya,
Mans, yung baga na kanya mans. Ay, kasta, mabalint aglib. Just to satisfy yung yung flesh ba? This is not the standard, this is not the biblical standard on how to serve God. Or na, yan. Nagbasa versus tisaan. Nagbasa tayo mo tayo. Dahan taga dihado ko. So, hantay nga datay, ibababa iti bagbagi tayo when we go out there and share the gospel. Hantay nga mangmang. We have wisdom from God. We have the Holy Spirit. We have the power. We have the authority. We have everything. So, kapsat, kasjay iti biyag, iti may nga watayo, haan kay nga mapapal, it is not by profession, service is not by profession, but by relation. Alam mo dayo kapsat. Mo, nagkri kay kanya. Siya lang may by, revelation ni God, His word, dahil nga talaga. God over man's strict orders. 29. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than men. The God of our fathers raised Jesus from the dead, whom you have killed by hanging him on a tree. God exalted him to his own right hand as Prince and Savior, that he might give repentance and forgiveness of sins of Israel. We are witness of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. Obey God rather than men. Knowing Christ and His authority, like kunak nga rodan, He must be the highest authority over our lives. Over His strict orders. Even, dito closest itibiyag tayo, family man data, gagayam, apay. Kasi, matalyaw tagamin data Dali ti pagsasaobla di sticker than water. Ti principle data na-derive iti world. Dapat mapundasyon kada tayo ti principle di God's word. Haan nga ti principle iti mundo. Kapsat, iso nga nagko-quiet time tayo. So that ti mapundasyon kada tayo di prinsipyo from God's word. At dali kitay emerging leaders tayo, agububay, potential, nga makwaba. Kat, numaminsan kat kwa ba, ma-intimidate, at dat yung narod iti kwa ti pamilya numaminsan, tawag ti pamilya. Inka, nukwa ka barokat no malpas ka, balasan ko kasi ba, malpas kagbasa, dito, nakaplanon, pagtarabahuam, kasto yung kagabrod, and so on and so forth. Nakaplanon. Kit no, si kakat, estudyante kas pagarigan, kit you are growing, siya sino nga ron tatikwa, iti surutom. You are between the two thorns. Bridge over troubled water. Oh. Kat, nang nagkaroon na ti pamilya, kat ginastusan da ka, parang ganun ba? Oh. Kasi mat university, pinagbasa da ka, like for example, they send you for a masteral or for a PhD or postdoc. Pakinabangan da ka. Ganon. So, ante nga maiwasan, di kita strict orders. Kasi, we give our life to them. Praise the Lord. Adasang sangkabukal, may mesa nga kwa tayo nga in-give up na, may mesa nga full-time tayo nga kwa. So, na-free siya ti naganan. Iti hold iti mundo. Iti trabaho ko na kayo. So,
uh, kwaiso na, full time. So kasi ba nga dagito naka-string nga nakakapit kada tayo nga dapat kumakat maputol. Dapat tikas na tilang paka angkoran tayo ni Christ. Yung maan, nagadumot tinakatali kada tayo kasi ba. So ano maminsan, bridge over troubled water. Problema tayo. Kinagpaisonan naman. Yung, ano maminsan kanya napimpinda na mapampanunot ko mat is simplify lang talaga ang buhay. Wag talagang punuin ng pressures ang buhay. Para ma-free tayo from the other burdens at magkaroon tayo ng focus kay Christ. So, tay ko na kon, sa kadetay ko na nga may sa kapatid ket idi-interview na kano ka for regular pagka-regular ba o pagka-regular ba promotion parang ganun. Ket timbaga na katang kano overtime. Nag-overtime. Tinanong apay kasi I have this obligation. I am a disciple of Christ. Kano kas pagarigan tadak pagkurang ka dito nga 8 to 5 ko sublyanak ta obra. So, kasi ba nga it's a way of testifying. Nga na mga nga disobey DJ ko na DJ master na pero nakapag-testify, nakapag-witness who is na-testify na ni Christ, naging klaro. Ano? So, no minsan nantay nga ibagbaga nga min dayay kas kinasisino tayo, so nga hanga klaro iti aglawlaw tayo. Handa tayo nga maawatan. So, we should make it known to them who we are para klaro no siya sino tayo kadakwada. Let us stand firm and pursue God and His will, even when against all odds. God will honor the one who serves Christ. One kakabsat. Nung minsan ka, hanteng nga maala iti honor, iti tattao kada tayo ta, puro rejection, puro persecution. Di ba? No minsan kadagiti makapadismaya, makapakapsot kada kimay nga disciple. Kasi puro rejection. Puro awan mo lang tinasayatan, nga kwan, man di makapresyar. Pero God will honor you. If you cannot receive honor from men, then you receive honor from God. It's the highest honor, I think, that a man will receive. Ever will receive. Yeah? Kuna natin iti kwa, dito John 12:26. Whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Anati sapulan tayo kapsat, nga honor. Tao no, iti Diyos. We should seek honor from God. God gave His Holy Spirit to those who obey Him so they can testify. That is the very reason why God gave us His Spirit para makapagpamuhay tayo according to His standard, according to the power of God, not of men. Ti purpose kakabsat, ngayon na ti Holy Spirit that I change life can ministry. Sinatay kaya natin gumatang hindi tikwan, dati pati Holy Spirit di ba? Dati kwa, dati dati magician na sumusurok ni Peter. Ay anak ano, gatangan niya. Ana magatang deto gabsat. Kasi ti purpose no deto ket they change life can ministry. O di nga puntosan kapsat, ano orsan?
God over man's purpose or activity. When they heard this, they were furious and wanted to put them to death. But a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law who was honored by all the people, stood up in the Sanhedrin and ordered that the men be put outside for a little while. Then he addressed them, "Men of Israel, consider carefully what you intended to do. These men, some time ago, Chodas appeared claiming to be somebody, and about 400 men rallied to him. He was killed, and all his followers were dispersed, and it all came to nothing." Kita nyo ti ugali dalagi ito yung kapsat ti response da. Imbes nga agripent da, they were furious. Adakasta nga ugali tayo kadi kapsat. No da tayo kat, DJ makikita ti pa nagbiag tayo, kat hanan nga maiyan natop, kay DJ way ni God, anawaan natin ti leader tayo. Basta mo dito nag-anak, anawaan dagi anak da. Imbes ko mga i-accept, uno agpakumbaba, uno agrepent, they were furious. Haan nga karoon iti godly sorrow, no di kat worldly sorrow. Godly sorrow brings life, while worldly sorrow brings death, ends up to death. Iso nga ni patay dagitoy aya. We should listen to godly men with their godly advice. Nagsayaatan tayo ni ka nakati leader mo, nga mang tulong king ka. Nagsayaatan tayo ni ka nakatitatang kananang mo nga godly. Anak kaya tayo nga tatang kananang, digiti worldly. Digiti konsentidor. Digiti handa nga kaya, handa kayo nga bagbagaan, handa kayo nga nanawaan, bye-bye anda kayo. That is not love anymore. Balbaliwan tayo, di pa nakaawat tayo na naklaro, di pa nagkita yung vision. Ngamin makita tayo nung na-rebuke tayong naggunga dahito yan. Sa bali la kumatatang kon, sa bali la kumananang kon, sa bali la kuma-leader kon, nagado dita. Mapilim ka ti tatang nanang mo. Integ ni God data, tapno saan ka makapili, tapno ti kasta, you must submit, Timbag pa dyan maasawa kapsat na mapilim pa eh. Hindi tatang kananang mo, di leader mo, di mo makwadeta, mapili. Kasla ka ni Rehoboam, ayan, King Rehoboam, anak sa ni David dato, unsa, ohan, ni uno ni King Rehoboam, idisyo na ti nagari, nagtugaw nga ari, at digitay advisors na, digitay elders, digitay ubing kapatada na. Yeah. Nag-seek the advice kadigijay elders kasi marigrigatan dagito nga digiti tattao nga kukwada labor nga palagaanin da kumada di obra. Dagito yung ubing ibagada nga parigatan na pa kasi nakuha ka, takit-takit ka ni tatang mo, dapat natangtang ka ni tatang mo kasi ba? So nga, inaikuha na, inobey na, di kita ubing. No, we should seek advice from the elders. Di kita nagtimangkanan, di makilan iti spiritual. Nga di kita kapatada tayo kakabsat, di kita worldly. Haan. Denggan tayo da.
Napasamak yun ni Rehoboam. The people revolt against him. Okay? So, ganun ba? Any purpose or activity that is not of God's will result to nothing. Nothing, meaningless. Itigtay ti bagi tayo iti lubong. Ti amin na bambanag, dito lubong. It will end up to nothing. Ure pa yung magkasano ti pinakikita ti kinangato tayo ti bagbagi tayo. No, minsan, dagi kinangato ti bagbagi tayo, claiming to be somebody. Iso nga rod, nga natanggan ti ulo, no, minsan pride. Datat mang perdi kada tayo. Ang God's will, data kapsat. Be like Christ, Philippians chapter 2. In his attitude, siya na yung pinaka-humble. Minsan tayo na yung pinakapangas. Anyway, this is a reminder of us. Hindi ako exempted. Kasi, first and foremost, mas basag na ito eh. Shakti mo na nga na Armalite. Verse 37 to 39. After him, Judas the Galilean appeared in the days of the census and led a band of people in revolt. He too was killed and all his followers were scattered. Therefore, in the present case, I advise you to leave these men alone. Let them go, for if their purpose or activity of human origin, it will fail. But if it is from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourselves fighting against God. So, rebelling against the authority of God means death. So, antay nga padas-padasan, when exercise na ito yung panagrebelde absat, because it will lead to death. Namu tayo nga that will ni God, then let us submit and obey. Because when you hinder God's word, then you are just parang kugtaran tayo, dito natarid nga bagay. Ha? You're just kicking the goats. You are just find yourself fighting against God. Kaya kapsat, mas pasan tayo. His speech persuaded them. They called the apostles in and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is Christ. Masapul ti agrejoice tayo, absat, in all suffering for Christ, antay aglidlidahin. We should count worthy. We should count ourselves worthy for bearing the name of Christ. 1 Peter 4:12 to 16. Sabi niya dito, I just want to read it with you. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice inasmuch as you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when His glory revealed. Temporary lang dito'y panagwa tayo kapsat, suffering tayo. But, haanto nga may kumpera, we will be overjoyed when His glory revealed. Dapat dahil makikita tayo kapsat, hanga dahil rigat, no dikit dahil glory.
If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. For the Spirit of glory and of God rest on you. Nagpintasan dito nga word ni God kakabsat. You are blessed. For the Spirit of glory and God rest on you. Agtalinaed kada tayo kabsat. If you suffer, it should not be as murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Christian. So let us rejoice and continue even in testings and sufferings, kabsat. Go, go, go. Kasi committed disciples are unstoppable. Sabihin mo yan sa katabi mo. Yes. Unstoppable. Yan ang committed. Kitan tayo. Ti maaramid iti may sa committed nga disciple. So, challenge. Punta natin sa challenge. Number 1, you are set free to testify. God over man's threat. You are set free to testify. Do not be imprisoned by anybody or anything else. Go and preach the full message of life to all people. Number 2, God over man's strict orders. You have the highest authority from Christ. Do not be intimidated by man's strict orders. Obey God rather than men. Number 3, God over man's activity, man's purpose or activity. You are commissioned by Christ. Do not do it in man's way, lest it will only fail. Do it in God's way, and it will succeed. Let's pray. Amaming nalangitan, O Diyos, ang managayat, agyaman kami iti mensahe, ngayon kam naawat, iti neto yung kanito. Tulungan na kam kadiwapo, nga mangi-apply ka detoy, nga saan lang nangigan mi, no diket, i-apply mi, ibiyag mi kumadagitoy. Lord, we pray for the empowerment of your Holy Spirit. No tibagi mi laing Lord ket san mi kaya, nga mamati kami nga babaen iti bilik ti Santo Spiritum, awan iti imposible kada kami. Lord, we ask your mighty working in our lives. We claim all the promises in Christ Jesus our Lord. We claim all your words, O Lord God. Nga, digito nga sasaom, Lord God, may panggap iti panang suportam iti panag-disciple me. Ket ma-receive mi amin dagitoy. Agyaman kami, Lord God, tauray mampasan kami nga may kari. Inaramid na kami may kari. And it is indeed a privilege, Lord, to serve you and your people. Bless us, O Lord God, as we go and preach the full message of life to your people. Protect us and give us success. Allow us, Lord, nga makilala da ka dagiti tattao as Lord and Savior of their lives. That they will accept you as their personal Lord and Savior. That they will believe in you, Lord. Katagyaman kami that you will establish us, O Lord God. Imula na kami, Lord God, nung natimantayan mi. And allow us, Lord, to become fruitful. Kanayon mi, Lord God, nga adda iti panunot mi kaniti puso mi. Nga mag-glorify ka iti panagbiag mi. Kitagyaman kami, Lord God, that indeed you will bless us and cause us to multiply spiritual generations. Kastamit din, Lord God,
nga maka-rise up kami iti workers, co-workers mi iti kingdom mo. Yaman kami Lord God nga dakiti mga yubra kadigitoy. Babaen iti bibiyag ti tumunggal may sa kada kami. Digito yung araw ti talek mi. Bendisyon ti tumunggal may sa awapo. Amen and amen. God bless everyone. Let's praise the Lord by clapping our hands. Praise the Lord, Kuya Doming, for that very great message that comes from the Lord. Okay, so may I request everyone to please stand up and for us to know deeper the clear vision of progress ng ating Panginoon. Let's meditate what is the purpose of this life that God given us, di ba? And that is to follow Him because all His ways are good. All His ways are true. Let's sing this song as our response to the Lord in this message. Let's sing, I will follow. Where you go? Where you go, I go. You say, I stay. When you move, I move. I will follow you. I will follow you. All your ways. All your ways are good. All your ways are true. I will trust in you alone. Higher than my side, higher
we will follow you even if this life we lose for the sake of serving you and following you. Thank you, Lord God, because this is the purpose of our life. In Jesus' name. Amen. So, maaari muna tayong umupo, mga kapatid, at dako na tayo sa ating pagbibigay or bringing our tithes and offerings before the Lord. May I read to you the word of the Lord in Matthew chapter 19? Jesus answered, chapter 19, verse 21 to 24. Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easy or easier for a camel to go through the eye of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Actually, this is not only for the rich, kakapsat, because I believe that verse God teaching us not to hold back anything from the Lord. If yung tithes and offerings pa lang is meron ng pag-hold, how much more this life that God given us to really na maibiyag yung purpose, that is to serve Him. But bringing back to the Lord the blessings that He has given us is just part of how God want us not to hold back anything before Him. Amen? So let's bring to the Lord our tithes and offerings with gladness in our hearts. Amen? So may I request everyone to please stand up and kantahin po natin yung ating offering song. Dapat lahat masaya magbigay ng ating blessing. Balik ang ating blessing sa Panginoon. We'll sing this song, ang lahat ay magsasaya. Dakilang biyaya. Dakilang biyaya. Pagbibigalaya nasa aking at pinatawag. Di mapipigil ang pagsamba sa iyo. Jesus, dakilang ang so, pwede na tayong magmula, mga kapatid. Start tayo ng dalawa. Bring the Lord our lives to God. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay lulubog. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Once again, dakilang biyaya. Di mapipigil. Di mapipigil ang pagsama sa iyo. Jesus, dakilang ang ang lahat ay magsasaya. Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ay pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay lulubog. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang
Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pribileyo na may balik po sa inyo, Panginoon, ang inyo pong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. And we pray, Father, that you will continue to bless and use this offering, this blessing for your own glory also, Panginoon. Thank you, Lord God, that you will continue also to bless each one. Wala pong mahirap dito, but you make everyone rich. And hindi po kayo nagkukulang sa lahat ng aming mga pangangailangan. You are blessing us day by day, O God. Thank you so much, Lord, for granting also everyone the strength and even the wisdom on how to manage all those blessings that you have given to everyone. Especially ito pong amin pong binalik sa inyo ngayon ay patuloy na magamit para po sa ikaluluwalhati at ikalalawak pa ng inyong kaharian sa mundong ito. Maraming salamat, Lord. We bring back all the glory and thanksgiving unto you in Jesus' name. Amen. So muli tayong umupo mga kapatid. And let's proceed to our announcement. So welcome to our brothers and sisters sa mga first time na mag-attend this morning. Welcome sa inyong lahat. And if I call your name, please stand up. Tapno no ma-recognize kabsat, tapno ma'am-amuda ka. So welcome to our new brothers and sisters. So by the way, marami atang nag-attend ngayon. Praise the Lord. Face to face. And good morning once again sa mga kapatid din natin na nag-tune in. And just a reminder, everyone, nag-start tayo every 8:30 every morning. Okay, so sa mga naka-tune in na hindi pa alam, nasa second floor na po tayo ng CAP building. Dati sa baba, ngayon nasa taas na kasi tinaas tayo ng Panginoon para sa ganon is hindi maging proud, but we should be proud to the Lord always. So, okay na mga kapatid? Sige, tawagin ko na lang mamaya mga kapatid yung ating mga damo na agaden. So, hanmat nga baron di kita ranamidan tayo umuna ti amin kakabsat datay daily so ito na pala. So, welcome Sister Jenica Ayen Dimalalwan and Tamara Cariaga, invited by Diana Castro. So, welcome mga kapatid. Pwedeng tumayo including si Sis Diana or Diane. Ay, Diana, sorry. Diane. So, welcome kakabsat. Next, Maricel Domingo and Emerald Adriel Domingo, invited by Christine Domingo. I think, brother mo, Sis Christine? Or pinsan? Ipag. Okay. Ipag ka ni Ading. Praise the Lord. So welcome, brother and sister. Another? Ay, sister lang pala. Yung palang ipag at anak. Sorry. Next. Meron pa ba mga kapatid? Birthday. So happy birthday kay I think ni Tito Lito Domingo Jr. Ay, kapatid pala, Lito. Ay, oo nga pala. Kapsat. Brother Lito Domingo Jr., June 14. Tuesday, happy birthday, Brad. Punta ka dito mamaya at ipag-pray ka namin. Sino pa ba yung magbe-birthday today? Starting today, June 13 hanggang Saturday, June 18. Wala na mga kapatid. No, umay kay tudti sango madamdama kakabsat tapno no may pag-pray da kayo.
Amen? Okay, next. So this is our daily commitment and task before the Lord, our evangelism and follow-up. Gaya nga ng sabi ni Kuya Doming kanina, hindi lang kami or hindi lang yung mga leaders, kundi tayong lahat, we are obligated to do this because we receive Christ as our Lord and Savior, and what we need to do is to follow Him, to imitate Him. Okay? And let's be part on this as we pursue. Because sabi nga ng kanta kanina, I will follow you. So if we truly want to follow Christ, let's continue to share the gospel. Let's evangelize people and follow them up. Amen? And next. Our Lifeline Ilocos every Wednesday. So this is our Lifeline Ilocos, dati Consolidation Fellowship here in Cap Building, but we are praying if we mapupursu po ito soon, yung face-to-face. But for the meantime, eto muna. Let's keep on inviting and share the link. Yung link ng ating Lifeline Ilocos every Wednesday, nag-start siya from 6:15 until 7:15 onwards. And our Lifeline topic review from Thursday to Tuesday, just keep on reaching or makipag-communicate sa inyong mga leaders, kakabsat, and keep on inviting more. Nga ag-join ka deto'y Lifeline topic review, tapno mas klaro pa, makangagtay pa iti deeper and another revelation that comes from our leaders, based ka DJ topic tayo every Wednesday nga Lifeline. Okay? And our daily prayer meetings, so may mga different venues yan. So sa mga hindi pa naka-attend, let's keep on reaching also our leaders, BS leaders and leaders sa venue and oras ng ating prayer meeting every night. And our day in prayer and fasting every first Saturday of the month. So ganun din, bakit kailangan natin na patuloy na mag-pray at mag-pray at mag-pray? Because napakadami nating ipag-pray. Amen? Let's make prayer as our lifestyle because this will lead us to deeper our intimacy and our relationship before the Lord. And our Freedom in Christ every last Saturday of the month. So, ito yung magiging result ng ating everyday na evangelism or witnessing and follow-up. So, let's bring our contacts here sa Freedom in Christ for him to be freed from sins and to be, magkaroon ng total change to old life to the new life in Christ. And our cell chargers every meeting every Thursday night, 9:30 with our Southern Mindanao Bertens. So, kailangan natin ma-recharge every week. And it's a privilege na makasama yung ating mga leaders na si Kuya Roger, which is the one also with attendance na pumunta noon dito para ma-sharean tayo, and we are the fruit of their labor in the Lord. So, lahat ng mga best leaders and cell leaders, you are invited to join our cell charger meetings every Thursday. And our post-FIC class, for further announcement pa, pag-pray taybay, kakabsat, because nasa field pa ata yung mga natira na student ng post-FIC class. And what is this picture? Yung training apartment setup. So, a call to be equipped. So, this is very helpful to those who are willing na mapast-track yung kanilang growth in the Lord. You are invited to join training apartment setup. Hindi lang po yung mga single professionals ang qualified dito. Lahat, if kinukonvict ka ni God, you can join sa training apartment setup.
Pag kinukonbit ka na ni God, huwag mong pigilan, kapatid. Amen? And the Great Commission, so take on a karatatay, as we pursue daily witnessing and follow up, let's desire nga talaga to be part in the fulfillment of the Great Commission ng ating Panginoong Jesus. So, haan tayo nga agsadsadot kakabsat, kundi talaga nga agagagat. No, nagagat tayo iti trabaho, kada no anyaman to pobraan tayo ti lubong, mas pa'y dapat para kani Apo Diyos. Amen? Hanggang mismisuot no kasi iti bagbaga kasi iso nga talaga ti kayat ni God. Okay? So, let's have hindi, pag-pray muna pala natin yung birthday celebrant before I will call again si Kuya Doming for our closing prayer and benediction. So, ni Brother Lito, may I invite you, brother, to come in front. And may I request everyone also to please stand up and let's lay our hands to Brother Lito and let's pray for him. Let's pray. Father God Almighty, once again, you are so glorious and sovereign God. And thank you, Lord God, this morning, as we pray for Brother Lito, I pray, Lord God, that upon receiving you as his personal Lord and Savior, he will continue, Lord God, to deepen his relationship with you. And as you've given him again another year to celebrate his birthday, thank you, Lord God, na patuloy po yung inyong pag-bless sa kanya and even his family, his loved ones. Thank you, Lord God, that your word, ang kanyang magiging gabay lagi, Panginoon, sa kanyang buhay as he enjoy, Lord God, yung kanya pong relationship and being a family man, O God. Thank you, Lord, that you will bless him with wisdom and revelation, knowing you deeper and deeper. Bless him even in his work. To continue, Lord, to grant him extra strength, wisdom, and good health together with his loved ones, O God. And we pray, Lord God, that mag-celebrate po siya with joy and gladness in our hearts together with his family members. Maraming salamat, Lord. We commit him unto you, O God, and continue, Lord God, to be with him. In Jesus' name, amen. Happy birthday to you. Sige, bro. Thank you, bro. God bless you. May I call in Kuya Doming for our closing prayer and benediction before we sing our closing song. Mugtayo kakabsat, hintay ko mararag. O Diyos Ama, analangitan, agyaman kami, iti nalpas, nga aramid mi, iti dito yung bigat. Lord, sa laknibam kuma, iti sasaom, nga income na awat, ket digito ko mga sasaom, ket maimula da, iti puso, ag-register da kuma, iti panunot mi, ket maibiyag mi kuma, ida, ita ginaldawal daw. Agaman kami, Lord, nga inawat na kami, akas anak mo, nadan kami iti relasyon ken ka. Ket, rebeng na launay, Lord, nga i-testify mi, iti kinadakkel ti ayat mo, kastamiten nga i-testify mi, Lord, iti insaganam nga pakaisalakanan, digiti amin na tattao nga mamatiken ka. Ikabil mo nga rod, Lord, iti puso, iti tumunggal maysa, iti ayat, ken regta, nga yubra da ito'y, san ko nga mapilpilitan, no diket, aglaplapunusan, iti ayat, ken regta, keto nyaman, Lord, digiti ma-encounter me, testings, digiti persecutions, wano nyaman, nga masagrap me, babayan iti pinagtundog mi ken ka, Lord, ket patip ka rin na kami, ket i-empower na kami, Lord, that despite of all these things, Lord, we can do testify the gospel
of our Lord Jesus Christ, so that they will also receive salvation that comes from you. Lord, as we go and preach the good news, go ahead of us and prepare all the people. Katagyaman kami, Lord God, nga i-open mo iti opportunity, i-open mo iti doors for evangelism and follow-ups. Kasamitin ni ka na kami iti kinasirib, nga ag-follow up ken ag-disciple so that we may raise up co-workers, our co-workers in the kingdom of God. Nagyaman kami, Lord God, that you will make our hearts right always before you and right always toward your will. Nga saan kam kuma, Lord God, nga agrambol, no nyaman digiti ipapaaramid mo, no nyaman digiti processes nga itited mo iti tumunggal may sada kami so that we may be sanctified, we may be purified. Katagyaman kami, Lord God, nga ikan na kami iti pure heart and a teachable heart and a willing spirit nga paisuro kay nagubayken ka. Protektaran na kami, Lord, anyaman na klase ti dakes. Kastamiten, Lord God, nga bendisyonan na kami, bendisyonan digiti pamilyami, no anyaman digiti adan ti sagubanit, Lord, agasamida. Titagkurkurang iti finances, Lord, i-provide mo iti masapsapol da. No anyaman digiti nadan tinadagsen na problema, Lord, da kay iti comfort ken solusyon da. Lord, agyamanak nga ipapalain mo kada kami nga ti amin na masapsapol mi ket italigmeken ka. Ket agyaman kami, Lord God, iti pribileyo bilang anak mo, nga daan kami iti kasto nga pribileyo nga masidegken ka, ket agyaman kami met, iti kasiguraduan, iti saom, that whatever we ask for in the name of our Lord Jesus Christ, it will always be yes unto you. Agyaman kami ket iklemi amin digitoy, dito nga ron tidawat mi ken pagyamanan mi, itinagan na po Jesus. Amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace now and forevermore. Amen and amen. God bless everyone. Let's have our closing song. Let's sing this song, I Give You Glory, Glory. It's your word, it's your love. It's your power, it's but your cross that saved me, that saved me, and rescued me. It's a moment you set me free. I give you glory, glory, I give you glory, glory, I give you glory, glory, Jesus.
you very much. Praise the Lord. Let's roam around, mga kapatid.